Enshimiche ehingwire tayari West ekakorekaho owu abataka batahirire bakosya orurembo rwe omugombora ya Kanyaryeru eshweka cha Rwamuranda district ya Kiruhura ogo abanyabzare be hamwe n'abataka borekero busasi n'amarira okutanyima hamwe na mugenzi we Mwesi Jonathan bagwisize abana babo eiraro twabeteri yaho omezi makenyima hagumana hafa mabantu haza izamakuru agoje ngo tanyima n'wagirata n'wakubita koga twaguma noreba abantu mutkagambe kintu nobote no evidence yacu mbere rwanyuma hatumbire bice bimbibi hakwatwa abana bishomera abo cyamusanza Rwamuranda abana abagwirira rone bagira ngo kuba kubashabira nebagamba amazina g'abantu babiri ngo abo nubo barkwenda kubeita tanyuma ainishe ainenyuna azari womu konka dine yagiremo taratagambye tanazo mu dine yene nuwagero ndeire akazamu mwene ana amakuru amenje agari artanyuma message ziriyo mbazire babana aba abarutekatekwaho beserwe omumeisho g'abantu okwegambaho ahabwachi barutungwamo akakumo beitu tebabasize okwikiriza emishango ejo mwije mutugarakanise eshebikwere yatanyuma tigirebe kwege yabo tigirebe abukunyonyenda ngwiteka rukore tingwena ngo abantu bafwe kana tingwena ngo ngumfu kana mukwita abantu nyoti kwita abantu ebyo biriyo mitekateko byabo ecyo mutuma kutekateka nicyo kana bakagamba kurura abantu bagurene barya ebindi gamba bingire babimanya kandi abana batina bakama kwa rugiro mbakam dore ero sisiri kanseri cyana nkora aha iki cyabe nankoro omusumu aba bakoze ribusha bakari mwense abo babisho bakabashorora rente 20 bamara imyaka 10 heri ngubagiri kwirisa akajana ka kanta kenti 10 myaka 10 ya 20 nakatera kabungo ngo mu top tindu kubayiha aha nimbayiha oyine kwino arukutungwa akakumu nagira ngo abataka nabamurwanisa habo kugira ngo nabakize bintu mburiwe ninkutuzomusha tingumanya byo tuko kana buri ngo umwana mwingi konkanye oni manyangu nubakimurimo barukunkize n'amutwe batanyitsire mu kikankanga batanyitsire mbone mu kintu cyona nkagira uko najemo rero aho ntukwenda kumanya ahabwenye bayiziro wanje nyo kandi ukungira mu government kandi ukungira yo tabakose kwija kwita kandi washaka cyata abantu tubari no atumwa bashangayo DPC beitu abebyo kwirinda RPC wa Rwisi Region Alfred Bangambache hamwe na riso bajumirira bataka ocho kutwarira amateko mu ngaro kandi bashaba abarukutungwa mu akakumu okwetero mu kifuba konka tugire ukumanye biragiro akecho nekintu cy'amana umununga ekintu cyo kuhayirana ikintu kirungi akano basa kuhayira umuntu ayitwe n'ikindi Oriyo mwezi w'entumwa ya president yo muri Kiruhura district Bakunda George yayanangiriza atanyima okwetera omukifuba kandi akakwatanisa n'abazeire nawe akataho obusinje Flora mwemerero mane ga ruhanga gukushaba mu organizing y'abantu crusade y'abantu ruterane nanye ninja kwije mu ruterano rwe waruho tuje siba hamshaba twayenda sibe ko takire ruhanga abinge stanu y'icya polisi yasharamu obutakwata muntu wena konka yaraganisa okugamba hamwe n'abataka kandi yashabangu yaza kwija eshanjeyo obusinje etari shagama egombora ya Kanyaryeru mu district ya Kiruhura Elia Hansharo na district eyambara kandi liyo mukuru w'ihanga Western Saywell Kaguta Museveni yahire abateganisi w'orutaro gasha kwa Kanare Mensa habwa tayari West omuri Kiruhura Zoneshonga